Reka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu mukomeje kumva ibiganiro n'amakuru byacu muhere ijyanye no ku migabane y'amakungu ya kure, bakomeje kumva amakuru n'ibiganiro byacu muhere mu karere k'ibiyaga binini, reka namwe muhereye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye, tugarukanye amakuru atosoye aba yatojwe n'abamenyeshamakuru bacu bahereye ijya n'ino, cyane cyane nk'aho mwaje gufyonda sabone ku batarabikora amanuka munsi y'iyi video, uracubona ijambo sabone ufyonde ko, uracubona akazu ujya nyine ufyonde ko, amatuje turabana mu makuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe aba yatojwe n'abamenyeshamakuru bacu bibanga, ndetse amakuru dukomeje kwizera ko akomeje kubanyura gatanu kuri gatanu. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Turaza kukubwira ko imyidogo ni myinshi cyane ku basirikare b'abarundi bagiye kurwana n'umutwe wa M23. Ese iyi myidogo yazanywe n'iki mu by'ukuri? Ese ni ukubera iki bakomeje kwidogera bikomeye cyane leta ya Gitega? Ibi ngibi turabigarukaho muri aya makuru. Turaza kubwira ko kandi bo banza abanyagihugu bavuga ko bariko bumva amasasu menshi cyane, ibi turabigarukaho. Ese aya masasu ni bande bari kuyarasa? Ibi byose urabyumva muri aya makuru. Turaza kubwira ko kandi Gitega bakomeje gutabwa muri yombi abaturage bazizwa yuko ngo bashobora kuba bari gukorana n'itangazamakuru rya hano mu buhungiro, ubwo ni abahungiye hanze y'igihugu cy'u Burundi. Turaza gusimbukira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turebe ko ubutegetsi bwa Kinshasa buri kurungika abana mu gisirikare ku nguvu. Ibi ngibi byatangajwe n'umumenyeshamakuru wacu wa Burundi News TV. Ibi nibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru. Muhawe ikaze mwese kandi dukomeje kwizera ko amakuru dukomeje kubagezaho akomeje kubanyura gatanu kuri gatanu. Munyemere dutangire n'aya makuru akomeye cyane ari kuvugwa kuri aba basirikare b'u Burundi bahereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri umunyamakuru wacu yabaganije bikomeye cyane, ndetse bamutangariza byinshi bigiye bikomeye, ariko uwamuhaye amakuru yamwihanangirije amubwira ko atigera avuga izina rye, dore ko umutekano wabo utifashe neza. Imyidogo ni myinshi ku basirikare b'abarundi bari kurwana n'umutwe wa M23 kubera bari kugaragaza imbogamizi bafite hano muri iyi migwano zikomeye cyane, dore ko bari gusaba na leta ya Gitega kugira icyo yakora iyobowe na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Abasirikare bari soda batswe telefone kugira batavugana n'imiryango yabo iherereye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse batagira n'amakuru bagenda batangaza. Baratangaza ko kandi ibifungurwa ari bike, ndetse bajya no mu migwano bashonje rimwe na rimwe. Abasirikare babitangaje mu gahinda gakomeye cyane, batangaje ko babajwe n'uko amatelefone yabo bayatswe n'abakuru babo, kandi batangaje ko abandi bazifite nka Monisco, Sadek ndetse n'abasirikare ba Tanzania ndetse na FARDC na Wazalendo. Abo bose bavuze ko bafite amatelefone ngendanwa, ahubwo aba basirikare b'abarundi ngaribo bayatswe. Mu by'ukuri bari kubaza impamvu batswe aya matelefone, ndetse bakomeje kugaragaza impamvu ikomeye cyane. Umunyamakuru wacu yakomeje kubabaza ibibazo bigiye bitandukanye, arababaza ati ese ni ukubera iki mubona ko babatse amatelefone? Mubona ari iyihe mpamvu? Aya makuru ariko arabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko bavuze ko rubanda ndetse n'abandi basivile bose ngo baba batemerewe kumenya iby'aya makuru, ngo ariko biba bigoye cyane kubaho nta telefone, kubera ko ngo kugeza na n'ubu batazi uko imiryango yabo iherereye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi uko yaba yifashe ndetse n'uko babayeho. Aba basoda barakomeza gutangaza amakuru akomeye ko leta ya Kinshasa n'ubutegetsi Gitega buba budashaka ko abasirikare b'abarundi bakomeza kugaragaza ukuri kuri hano ku rugamba, ariko ukuri bagaragaje nuko ibintu bitifashe neza. Abasirikare b'abarundi n'ubundi bakomeza kugwa muri iyi migwano. Bavuze ko abasirikare b'abarundi ari benshi cyane bakomeje kugwa muri iyi migwano, kubera ko bakomeje kwerekera imbere ku rugamba kubw'itegeko, ndetse abakuru babo bakaba bakomeje kubayoboza igitugu gikomeye cyane hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko bakomeje kugenda babigaragariza itangazamakuru rya Burundi News TV. Bakomeje kugenda bagaragaza ibintu bikomeye cyane biri kubera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwicanyi, abasirikare bagwa ku rugamba nibakorerwe ubuvugizi cyangwa se bahabwe ubuvuzi bw'ibanze. Bakomeje kugaragaza kandi ko abasirikare b'abarundi bakomeje guhohoterwa bikomeye cyane, dore ko bajyanwa ku rugamba isaha ku yindi, ndetse bashonje cyane nta bifungurwa babonye by'uwo munsi, ndetse bakavuga yuko imiryango yabo mu by'ukuri batemererwa kuba bavugana nayo ngo bamenye uko byabyifashwe mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko basize imiryango yabo
byabo mu gihugu bakomotsemo. Abasirikare barasaba ubutegetsi bwa Gitega buyobowe na Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kugira icyo yakora kuri ibi bibazo byabo. Ibibazo bagaragaje turashyira imbere mu by'ukuri ni ibibazo by'ubuvuzi bukeya muri hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikibazo cy'amatelefone ngendanwa kuko batigera bavugana n'imiryango yabo. Baragaragaza ko kandi abandi mu by'ukuri bemerewe izi telefone usibye abasoda b'abasirikare b'Abarundi. Ibi ngibi bakomeje kugenda babiganiza itangazamakuru kandi bakomeza kwerekana ko ari imbogamizi ikomeye kuri bo. Bakomeje kwerekana ko kandi igisirikare cy'u Burundi gikenewe ubuvugizi bukomeye cyane hano muri leta ya Gitega ndetse na leta ya Kinshasa nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza. Bagaragaje ko kandi muri make batitaweho babiganiriza itangazamakuru. Munyemerere twihute cyane twihute tujye hano muri Bubanza. Abanyagihugu baravuga yuko bari kubumva amasasu menshi cyane hano kuva isaa 3:50 bice bya Buringa nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Baravuga ko amasasu ari kuraswa bakayo kuyarasa, dore ko bamwe mu baturage bakunda kugaragaza kugenda bagaragariza itangazamakuru Burundi News TV yuko iki n'ubwoba bukomeye cyane kuko bari gukomeza kumva amasasu bagatekereza ko aya masasu araza kubageraho nk'uko nabo bari gukomeza kugenda babyitangariza babiganiriza umumenyesha makuru wacu uherereye ngaha muri Bubanza. Barakomeza bavuga bati ese bari kwibaza byinshi bitandukanye, bari kuvuga ko n'umutwe wa Red Tabara wakongera kugaba ibitero hano mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bari kubitangaza hano babibwira itangazamakuru. Baragira bati ubu koko ubwoba bwatwishe, ibikorwa byacu byahagaze bya buri munsi kandi ari byo bidutunze, ibikorwa by'ubuhinzi, ibikorwa by'ubucuruzi. Ibi ngibi biratubangamiye muri rusange. Turasaba ubutegetsi bwa Gitega kugira icyo bwakora mu kugabanya urusaku rw'amasasu ruri hano Bubanza. Biravugwa yuko rero aba banyagihugu bakomeje guterwa inkeke ikomeye cyane n'urusaku rw'amasasu ruri kubera hano Bubanza ndetse na Buringa. Aya masasu biri kuvuga ko ari umutwe wa Red Tabara uri kurasana bikomeye cyane. Abasirikare b'Abarundi bari kurasana barwanya umutwe wa Red Tabara kutinjira hano mu Burundi. Ni mu gihe umutwe wa Red Tabara wowe uri guhora winjira hano mu gihugu cy'u Burundi ukagaba ibitero shuma nka hano Bubanza. Murabyibuka neza mu makuru yatambutse twababwiye ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariho uyu mutwe wa Red Tabara uri kugaba ibitero mu Burundi ariho uturutse ukinjira hano mu ishyamba rya Kibira ndetse na Bubanza nk'uko amakuru atugera ariko agenda abitangaza. Uyu mutwe wa Red Tabara sibwo bwa mbere wagaba ibitero bikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi kandi sinabwo wagaba ibitero shuma hano mu bice bigiye bitandukanye mu makomine agiye atandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ashinjwa kutagira icyo akora kuri ibi bibazo bibangamiye abanyagihugu nk'uko bakomeza kugenda babitangaza. Gusa baramusaba ko yagira icyo akora ku mutekano muke uri kubarizwa hano muri Bubanza ndetse na Buringa kuko abaturage babangamiwe n'urusaku rw'urufaya rw'amasasu ruriko ruvugwa. Bayobewe nimba Red Tabara yagarutse cyangwa se ari abanyagihugu, ari abasirikare b'Abarundi bariko barakora imyimenyerezo hano muri Bubanza. Ibi ngibi muri make babuze uwo babibaza, ariko ku makuru yizewe cyane turaza kumenya neza ibiriko birabera hano muri Bubanza ndetse n'abariko bararasa aya masasu nk'uko abaturage babidusabye ndetse babidutangarije. Munyemerere twihuse cyane tujye ku makuru akomeye cyane, dore ko abatari bake bakomeje gutabwa muri yombi hano i Gitega bazizwa yuko bari gukorana n'itangazamakuru ryo mu buhungiro. Abangaba baratangazwa ko bakomerewe cyane kubera ko ibibazo bakomeje guhura nabyo byo kujyanwa mu mapirizo agiye atandukanye hano i Gitega hano muri polisi bazizwa ibyaha batamenyereye kandi ibyaha by'ibinyoma. Barashinjwa ko batanga amakuru ya hano mu Burundi ngo bayatanga hano mu nkambi zigiye zitandukanye, haba inkambi iri mu Rwanda ndetse na Tanzania. Baratangaza ko abangaba n'ubundi bakomeje guhohoterwa n'igipolisi, bagafungwa bagakubitwa bazizwa yuko ngo bashobora kuba bari gutanga amakuru. Aya makuru twayahawe n'umuturage umwe wabitangarije Burundi News TV avuga ko abaturage bakomeje gukorerwa ihohoterwa rikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi kubera ko bari kuzizwa ibyaha mu by'ukuri batazi neza, kandi hari gufatwa uwo ari we wese uri kuba wakekwa, waba utarabikoze cyangwa warabikoze uri gutabwa muri yombi ugahatwa ikiboko ndetse n'inkoni nyinshi cyane, ukavuga n'ibyo utakakwiye kuvuga ndetse ukemera icyaha kuko bari kukikwemeza ku ngufu nk'uko abanyagihugu bakomeza kugenda babitangaza. Baragaragaza ko rero polisi ya Gitega
ikomeje kugira uruhare mu ihohoterwa ry'abaturage, bari kubashinja ibyaha bigiye bitandukanye harimo gukorana n'itangazamakuru ngo bagatangaza amakuru ari mu Burundi ndetse ngo bagatera ubwoba impunzi ziri hanze y'igihugu ngo zikanga gutaha, ngo nicyo bari guhohotera aba baturage iki gipolisi cyitwaje. Gusa iby'aya makuru turakomeza kubikurikirana gatanu kuri gatanu, tumenye imva n'imvano ndetse tumenye n'ubutegetsi bwa Gitega icyo buri kuba bwatangaza kuri aya makuru, ndetse turaza gukorera ubuvugizi bukomeye cyane aba baturage bakomeje gutabwa muri yombi, twumve ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubwa Gitega icyo buri gutangaza kuri aya makuru. Munyemerere twese cyane ku makuru akomeye cyane ariko yaciye itangaza amakuru rurondogoro, dore ko iyi ngiyi yasesekaye ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye bikorera mu karere k'ibiyaga binini. Byamenyekanye neza ko harimo ubugambane muri ibi bitero biri gukorwa n'umutwe wa Red Tabara uri guturuka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Burundi yumvikanye ishinja igihugu cy'u Rwanda kuba inyuma y'ibi bitero bikomeye cyane bigabwa n'umutwe wa Red Tabara, ariko byamenyekanye neza ko mu by'ukuri abangaba harimo abagambanyi mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega hano muri Ntare ya Rushatsi. Amakuru atugeraho ni uko Gen Prime Niyongabo ubu ari guhigwa bukware nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Ahangaha ngo byamenyekanye neza ko Red Tabara iba ifite amakuru y'igisoda cy'u Burundi aho kiri n'uko gihagaze. Ibi ngibi rero byahaye ubutegetsi bwa Gitega yuko harimo abagambanyi bakomeye cyane hano mu gisoda ndetse n'abasirikare bagiye bakomeye nk'abajenerali hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi byateye ubwoba bukomeye cyane ndetse n'inkeke Cyubahiro Evariste Ndayishimiye, kubera ko yaciye avuga amagambo akomeye cyane avuga ko bagiye gukurikirana iby'icyo kibazo ndetse banamenye imva n'imvano ndetse n'aho babyihishe inyuma. Gusa ku makuru dufite ni uko ubu Gen Prime Niyongabo ari mu bwihisho bukomeye cyane ngo ubu yihishe itangazamakuru ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega. Gen Prime Niyongabo mwibuke neza ko aherukwa kuvugwa muri kudeta yari yateguwe hano mu gihugu cy'u Burundi, bivugwa ko ari we wari uyihagarariye ndetse uyiri inyuma. Abangaba rero abatari bake bakomeje kwibaza byinshi kuri aba bategetsi b'u Burundi ndetse na Nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye. Murabizi ko General Prime Niyongabo ari we urongoye igisirikare hano cy'u Burundi, baraca rero bibaza ibibazo bigiye bitandukanye, bibaza niba ibi ngibi niba ari impamoko kuko byahita biteza umutekano muke hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe Gen Prime Niyongabo yashinjwe ibyaha bikomeye cyane no mu kugira uruhare mu gushaka gutorokesha General Bunyoni, dore ko bahoze ngo ari inshuti zikomeye cyane. Ibi ngibi gutabwa muri yombi kwa General Bunyoni bikaba bitarashimishije Gen Prime Niyongabo, ko abamenyeshamakuru bacu b'ibanga bakomeje kugenda babitangaza, bavuze ko uyu mujenerali atari kumvikana habe na gato na Nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye, ngo bafitanye ibibazo bigiye bikomakomeye cyane, nubwo ngo birinda kubitangaza mu itangazamakuru ndetse no kubimenyesha abanyagihugu, ariko umuriro uba waka hano muri Ntare ya Rushatsi. Munyemerere dusimbukiye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho turebe amakuru ariko aravugwa mu itangazamakuru ndetse n'ayo twahawe n'abamenyeshamakuru bacu bahereye hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Kinshasa ubu ngubu buri gushishikariza ababyeyi kurungika abana babo mu mutwe wa Wazalendo. Ni mu gihe igisirikare cya FARDC cyagaragaje icyuho gikomeye cyane ko kimaze gutakaza abasirikare muri iyi mirwano gihanganyemo n'umutwe wa M23, cyagaragarije ubutegetsi bwakeneye abasirikare batari bakeya kugira babashe gutsinda uyu mutwe wa M23 nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Ubu rero ubutegetsi bwa Kinshasa bwashize hanze itangazo rikomeye cyane yuko abasirikare bagomba kwiyongera ku bubi na bwiza, ndetse urubyiruko rugomba kwinjira muri iki gisirikare ngo bakarwanya umwanzi w'igihugu bise M23. Bavuze ko batagomba guha uburenganzira M23 ndetse no kuyiha uburenganzira ubwo aribwo bwose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko abangaba batangaje amakuru akomeye cyane, bavuga ko ubu M23 ngo ari inyamahanga ndetse aba ngo atari abakongomani, nk'umuvugizi wa leta Patrick Muyaya yakomeje kugenda abitangaza. Yasabye ababyeyi mu bice bigiye bitandukanye mu materitwari agiye atandukanye, haba teritwari ya Nyiragongo, teritwari ya Masisi, kurekura abana bakabarungika hano mu gisirikare ndetse n'igipolisi no mu mitwe igiye itandukanye, kugira ngo babe barinda ngo igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barinde uyu mwanzi ubahangayikishije M23. Ariko ku basesenguzi mpuzamahanga mu bya politike bagaragaje amakuru akomeye cyane, bavuze ko Antoine Felix Tshisekedi yahuye n'ibibazo bikomeye cyane by'abasirikare be FARDC
bafite imyimenyerezo mike cyane ndetse n'ubumenyi buke na tekinoloji iri hasi mu bya gisirikare ndetse no mu by'intambara. Rero bakaba baramugiriye inama ikomeye cyane yo kongera abasirikare ndetse no gukomeza kubaka ubumenyi ndetse na tekinoloji hano mu gisirikare ngo aribwo bazatsinda umutwe wa M23. Gusa abasesenguzi mpuzamahanga n'abakurikiranira hafi iby'intambara iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baragaragaza amakuru akomeye cyane y'uko nyir'icyubahiro Antoine Felix Tshisekedi gutsinda iyi ntambara ihanganyemo n'umutwe wa M23 ari ibintu bizamugora cyane ndetse atari ikintu kizamworohera nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Munyemerere twese cyane tujye ku migwano yabereye ku musozi wa Muremure ndetse na Mweso. Amasasu yavuze uyu munsi ntago ari menshi mu by'ukuri, n'imigwano yabaye ntago ikaze cyane, dore ko amasasu ari kugenda avugwa hirya no hino, dore ko ngo bari kurasana bya hato na hato, ariko nta rugamba cyangwa se intambara yabayeho byeruye uyu munsi, dore ko igisirikare cya SADC ndetse na M23 byafashe akaruhuko ndetse bikaba biri kuvuga ko ku mpande zombi, ku ruhande rwa FARDC ndetse na M23 ngo bari mu myiteguro ikomeye cyane. Abangaba ngo bakomeje kongera ingabo ku bwinshi, dore ko umutwe wa M23 umuvugizi wawo mu rwego rwa politike ndetse n'ubivugira mu rwego rwa gisirikare Major W'Ingoma bakunze kugenda bagaragaza icyo uyu mutwe urwanira ndetse banagaragaza byinshi ko uyu mutwe ukomeje kwiyubaka mu bya tekinoloji ndetse no mu bumenyi bwo kurwana n'umwanzi. Abangaba bakomeje kuvuga ko umutwe wa M23 ukomeje kongera ubushobozi bukomeye cyane, haba mu bya gisirikare ndetse no mu byo kurinda abaturage nk'uko bagiye babyemeza. Abangaba bagaragaje intege nkeya za FARDC, bagaragaje ko FARDC nititondera M23 bazaca babereka icyo bari cyo, nk'uko tubikesha aya makuru. Umunyamakuru wacu wari kuganira na Major W'Ingoma. Major W'Ingoma icyo yashorejeho, yashoje avuga ko ubu FARDC izahabwa isomo ry'intambara kugeza iryumvise neza, dore ko yongewe akavuga ko ubu ngubu FARDC itari yabona isomo ry'intambara nk'uko uyu nguyu yakomeje kugenda abitangaza, uvugira urwego rwa gisirikare ariwe Major W'Ingoma. Uyu musirikare uteye ubwoba cyane ndetse umaze n'igihe kitari gito yarafatiwe ibihano mpuzamahanga, dore ko yashyiriweho ibyaha mpuzamahanga bigomba kumuta muri yombi umwanya ku mwanya. Gusa ibi yatugaragarije yuko ntacyo bimutwaye ndetse icyo aharanira ari ukwishyura ukwizana kw'abakongomani. Munyemerere twese cyane tujye Mweso turebe uko ibintu byiriwe, dore ko ingabo z'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'u Burundi zahuriye hano mu migwano ikomeye cyane ndetse na Wazalendo, ndetse bikaba biri kuvuga ko haguyemo abasirikare barenga 5 ku ruhande rwa M23 ndetse bakanavuga yuko abasirikare bagizwe ibanga rikomeye cyane. Nubwo M23 ikomeza kwitana ba mwana n'ingabo za Wazalendo, bamwe bagenda bashinja abandi ko aribo baguye mu migwano. Gusa ku makuru atosoye neza twatosoye twabajije umunyamakuru wacu, nuko yatangarije ko Wazalendo n'ingabo z'abarundi, mu ngabo z'abarundi haguye muri ibi bitero bikomeye cyane abarundi 2 ndetse na Wazalendo ikaba yatakaje abandi 3, ubwo bakaba 5 ku ruhande rwa FARDC. Aba bose n'abafatanyabikorwa ba FARDC bakomeza kugenda batakaza abasirikare hano muri iyi migwano nk'uko bakomeza kugenda babitangaza. Abangaba batangaje amakuru agiye akomeye cyane, baravuga ko ubu ngubu biteguye ngo guhangana n'umutwe wa M23. Ni mu yandi makuru atugeraho nuko ubu abayobozi bayoboye Wazalendo batangiye kwigezaho ibindi bikoresho, haba ibifungwa ndetse n'ibikoresho by'intambara. Ibi ngibi byasohotse mu kanya ubwo batangazaga amakuru, bari kuvuga uyu mutwe wa Wazalendo bawushishikariza kuba warinda igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko abayobozi ba Wazalendo bakomeje kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane, bavuga ko ubu ngubu ngo biteguye guhangana n'umwanzi wabo aribo ngo M23 nk'uko bakomeje kugenda babitangariza itangazamakuru, cyane cyane Radio Okapi. Radio Okapi dukesha iby'iyi nkuru yatangaje amakuru akomeye cyane ko ngo Wazalendo ndetse na FARDC ngo bakomeje ngo kwigaragaza hano ku rugamba. Tubibutse ko Radio Okapi ibagamiye ku ruhande rwa Tshisekedi ndetse ari radio ya MONUSCO yazanywe muri iki gihugu kugira ikurikirane iby'imigwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko benshi bakomeza kugenda babigaragaza, cyane cyane abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike. Mwakoze abo twabanye muri aya makuru. Ciao ciao.